the word of God to make them known about salvation นี่ให้ให้ทุกไม่ให้เอ็มไปไม่ได้นั่นไรเด็กก็ไม่เกี่ยให้ให้ก็มาอะไรนะselect สุดละนี่ก็มาสุดแล้วนะบ้างไหมmain ท่อคริสเตียนไม่น่าอักขัดสุนัขก็ไปก็พุ่งคนนั้นก็ปุยก็พูดนะพวนก็เราแต่บางสิ่งก็อยู่ที่ให้กระเสียงทางเก่งยังไงจิสูแดงเขาระวงแดงเขากันอยู่ที่ให้พวนว่าเราวงแล้วขังจอยวงแล้วขังเก่งยังไงมันก็ได้ระวงต้องลัดแต่กันอยู่คนดีแล้วขังเก่งยังไงไงให้ในเราเราระวงต้องลัดแต่ถอยมันในเรา salvation ให้ดิ้นทางเทียบตัวเราขังเก่งยังไงมันก็ได้อันนี้ต้อง role ให้ไปในดอยตัวนี้นี่ก็มาสลาวนี้ให้ตรง VBS ตรง motto ให้นี่ก็มาteach them in some naughty ตัวนี้ตรงให้เราลองละ teach them what the word of God ให้ให้ some สุยนะ some naughty กินเต่ากันเดียวถอยสุยนะถอยเรากันเดียวตัวนี้ตาให้เท่ก็มาอันนี้เรานะสุนีมาให้เราแต่ teach from the heart not from the head นี่ให้แต่ก็มา teach to transform not inform it is not just an information Bible ก็ให้กูมันนายจีปรี Bible ปรีให้กูไม่จีละสอนเราไม่น่ารักมั้งสอนเราไม่แต่นักเขาบิวมาให้กูมัน transform สุขะก็ลอยไปมีแต่เขามาเรียกตัวเองค่ะour aim is not a successful one ให้ใจกูมัน transform สุขะก็ลอยไปไหมเขาไปมีแต่นายขังแต่อันนี้กระดำมาบังขังให้ให้กูมันนายให้เขาแต่Second Timothy 3:17 Second Timothy 3:17 พอดีนี้ผมมาเจอไว้ค่ะระวงเรานะอันนี้เดี๋ยวเขาเราไม่ให้ commission สุเราไม่ให้ตัวผมบอกเลย teach them that they may be perfect thoroughly equipped for every good work someเราเที่ยว some เรานี่เกี่ยวกับวิบาก so that they may be perfect แล้วก็เป็นคนทุ่ยไม่ตรงมันใช้อาคัตสุภาขันทุ่ยนั่นลุงขัง not only that thoroughly equipped แล้วก็เป็นเขาตัดตีบังกันขัน for every good work อันนี้ตรงปันตีแล้วตรงปันตีขัดเขาแต่ทุ่ยไม่ตรงปันตีสุนัขลุงกันขังรับไว้นักข่าวตั้งนักคนไล่ไว้ข่าวตั้งนะแต่วิเลยนักกตาอัฐงวงสีกตาที่เบามั่งมีตรงกุมตันแล้วก็อยู่ขังแซงจ่อยแล้วขังนี้ก็ตั้งนี่เขาจะบิ้วไม่ทุยไม่สุขังอันนี้แซงจ่อยแล้วขังแง่ถึงนะก็มาสโลว์นี้มา VBS ให้ it may be only for 5 days 6 days 10 days ให้ใช้ได้ให้ก็มา review สุดท้ายได้นะ5-6 days ให้ก็มาสวยให้เขาตัดเจอสุดท้ายนี่แต่ลังเรานะบ้างมีให้vacation simply vacation ไหนที่นั่นนี่แต่Sunday school ก็ไม่ได้ vacation เขาแต่อาจารย์สุขังสนองไม่ต้องรอมาได้ที่นี่อันนี้เลยนะนี่ตรงเท้าแต่ต้อยนั่นไหนมันเขาแต่ที่เรานะบ้างขออันนี้เลยนะ vacation Bible school ที่ให้ที่นั่นได้ประคัน in meaningful สุขังnot just simply a vacation นี่ก็ไม่กี่ vacation with the word of God vacation to transform vacation to change ให้ให้เกี่ยวกับให้ก็มากล่าวสอนว่า teach to transform not inform ให้ให้ Sunday school ก็ไม่ใช่ vacation simply not giving a knowledge but it has more responsibility we have more duty in teaching about Christ salvation about the word of God นี่ให้ให้ไม่ว่าในลุงนิ่งก็ตอนนั้น prepare ให้สวอลถึงแต่ในภาษาเราเนี่ยมันอันนี้ lesson แต่ก็lesson ให้ prepare สุดที่เหมือนกัน how do we prepare our class lesson ให้ผู้หลังก็เป็นรุ่นเหมือนกันก็ให้ 3 P's อันนี้นิ่งต่อไว้ขั้นตอนนี้ 3 P's ให้กูมันไหน3 P's คือที่บอก first P is prayer second P is ponder third is prepare prayer ponder prepare ให้ให้ทุกมาเย่ตัวนี้ก็มาสอนเย่นั่งเรนนั่งเขาเจอสมันนั่งเรากันเนี่ยด้วยค่ะตะบุยกุมบองน้องตัว lesson ให้นั่งเขาน้อยกันเนี่ยด้วยค่ะตะบุยกุมบอง first pray spend time in prayer ask God to help you นี่ we cannot teach without knowledge
อันนี้ตรงนิ่งติ้งน้อยไม่เป็นนะไบเบิลให้ซ้ำน้ำมันแค่โปรรับตัวนะอันนี้ค่ะHoly Spirit นะอันนี้เขาตอนสุดแล้วมันแค่ตัวเลยค่ะอันนี้สองน้ำมันแค่ซ้ำน้ำมันแค่ His and prayer spend time in prayer ask God to give patience อันนี้ของ patience ก็เราต้องมีสองอันนี้ patience ให้กันดีหน่อยนั่งเขา patient นั่งให้ patient แม้ไม่มันใส่บำนั่งเนี่ยตัวเองจะ patience นั่งกลุ่มคำเก่งหน่อยนั่งคำ creativity ให้เก่งหน่อย idea ว่าแบบพูดว่าคำเก่งหน่อยให้เราวงเขาไปไหนคำเก่งหน่อย flexibility ให้นี่เก่งหน่อยไอ้ห้อยกูมันใส่ได้นะ start สุดนะกูมันก็ถ้าไอ้ห้อยให้แท้เที่ยวให้ดีให้อันส่วนมันจอร์มันก็แหลมมันจอร์มันก็กูถ้าปรีดีแท้ร้อนหลังนี่มาให้เราดีให้ตัวหลังให้ดีให้ตัวเบรามันไม่นี่ flexible สุดคำเก่งหน่อยให้คำเราวงเขาไปไหนคำเก่งให้ไหนคำเก่ง prayer for the need then not only that นั่งคำก็ลุ้มเรากันจะ pray for the kids that you will be teaching นั่งซ้ำเราที่ไม่แล้วนั่งฟังคำก็ลุ้มเราไรคำเก่งหน่อยเราวงเรานั่งกันอยู่ลุงนิ่งเขาตะก็สู้เราไรบางคำก็อยู่ลุงนิ่ง prepare สู้เราไรบางคำคันนี้ response ถอยงำคำก็ลุ้มเราไรบางคำเก่งหน่อยให้ค่ะprayer เขาอยู่นิ่งต่อบางคำ ponder upon the word of Godระวังละแต่นังกระทายไรโยก็ขัดไรโยนั่งลงนิ่งเขาจะระวังต้องควรให้กินคังกินไรโย and you feel it first hear the word of God hear the voice of God and feel it then identify the objective of your teaching ตัวบุยทำตัวบอไอ้ทั้งซ้ำนิ่งให้เนี่ย identify สุขังกันเนี่ยก็ขัดคังมากุ้มคังเก๋ๆหน่อยเนี่ย Holy Spirit มันนั่งลงนิ่งเขาตอนต่อเราคังตอนสุดแล้วคำแต่กลุ่มก็คือมากลุ่มมากลุ่มไม่เล็กก็แสนะก็สุขังเก่งเลยนั่นเรานี่ก็ clarity ให้เก่งเลยนั่ง clear สุดมาเกตัวเวทนั่งทันมาเกตัวเวทเขานั่งอากลุ่มอะไรนั่งฟังเขาดิ้นดันยังเขาจะมีกลุ่มมันทันไปนี่นะก็มาตั้งมามีนะตอนกันนี่เลยก็ไม่กี่อันนี้อยู่ทันคำเก่งเลยเราบอกได้นั่งซ้ำนี่มีแต่นี่นั่งถอยทันเทะคือคำเก่งเลย thenอันนี้ต้องลุงนิ่งให้ ready สุบังคังเก่งยังไงเท่ reluctance ไม่รักมั่งไหมลุงซีไม่รักมั่งไหมก็ไม่กี่ ready สุบังคังซ้ำคังตะ ready ตอนรำไว้เขามาก้มมาก็ขัดเงินนะรำไว้นะลุงนิ่งแต่ ready สุบังคังเก่งยังไง then prepare your lessons ให้กำกันให้ทางตรงในพวกแต่และเรียกแต่แพทย์ไปแล้วนะ prepare สุขังยังไงdaily lessons prepare สุดสุดนะสุขังยังไง before you deliver it ท่อยทันเทียบเทียบบางครั้งconfusion ตัวไม่น้อยนึงมั้งนั่งท่อยทันมั่งไม่นะรอไม่ที่หาแล้วนั่งฟังท่อยได้ they are very clever นี่แล้วนั่งฟังใช้ดาวโน้ฟังให้อันนี้อยู่กันโน้คุณได้มาแข่งบอตุยตุยมาแข่งนั่งโชว์กระสีใหม่มีตาคุณไม่ใช่นั่งท่อยทันสั่งมั่งมารอไม่ที่กันอยู่ท่อยเด้ท่อยประเดี๋ยวนั่งบอตุยตุยนะก็รู้บางคุณไม่เป็นไรเด้ท่อยเด้นั่งกันอยู่ค่ะท่อยมาเดี๋ยวก็มารอถั่วประตรงเด้Sarang sabam dan ni nga khong de na de he ko masi kan yus hongam de na kom sang kom phala ga du si ding khan na songam de na kan ni hai ni kom jang ko na ni than the kha so we need to prepare our lessons very well lesson prepare sumam na prayer ponder prepare ani surai kham ke ye noi the du ta ko ma ko na amu lau ko yo thoi class lo ni hai la thoi na ko ma nung ikhe suna surat tu bizau ta ramang mai ni hei putong 3 piece ha ngoi na follow se chui na sula wo tu ta ko masala mu tong he kome tha how do we prepare our lessons kome tha apoma ni prepare sunina ni tong lessons ha koma prepare sunina tu pa tin hu kho loi nuang kan ni de khang la bo boring ni subang khani no ai kome ki ngoi na khang la boนี่เลยนะให้พูดถึง few steps ให้อันนี้ลุงนิ่งคนใหม่แล้วนะ prepare lesson ให้ prepare สุขานี่รายเรียนของ know your students นั่งเท่าตันซ้ำทีนี้บอนั่งให้เท่าตาเท่าให้ตรง student บอตรงให้ถอยทางกี่ยังไง know their ages นี่อยู่กินกลมอายุลุงขอกันตรง class มีฟังให้อายุหน่อยบอนี่ก็อยู่ตรงกินกลมให้ถอยทางกี่ยังไงให้ก็มา
tingkum hai identify ni sura be Sunday school vacation Bible school korona tingkum hizu lung korona beginner primary ni senior junior intermediate senior ni kuma age group hai ni kuma khai lau na sude khota ani dong age group hai thai khang ke no ni ani minute rule tu ni no minute rule ni for example 6 years old khang hai minute sorok lung khota nang na din thuk lo ba tha minute sorok lung khai is very important for them ni 7 years pang khang 7 minutes hai 8 years pang 7 minutes hai kan pang concentrate sun hai hipu lung kha kan ba ra khan la taw mi tong lung ning kan ko noi ni hi the minute group hai minute rule hai ni follow sun we so know the ages of your class and understand them to be teenage ni kita alem hang mai pang ni the adult young adult ni kan ni pang mai pang hi ni tu hai thai khang ke ni noi he hai thai chui na thai bang khan know your students he hai ko ma ke ni and prepare accordingly ni alem pang khang hai tha chart paper ko mai drawing ko mai color ko mai ko mai hani attractive ni so hai kani ni interest ni noi hi ko mai khang kani dong age group ko na and kum tang tha nang dong preparation hota godani mi ha set learning objectives or targets or aim ni tum mai tho learning objective hai hey pu an sam lau tie tha kani hi ru thai ni di hai hi ru thai ni di hai tum dong lam ko ni topic akhat khau nang na hope tu milam ho pri ro lo ni tha he pu pri ha kan yu king lao tang he tu ho he pu ho kan yu thai kan ni di he tu mi tong aim target akhat ho objective ni aim and objective ho ka di noi na he ko ma blankly nang tong nang po lo ra bu na din ra tu he ho nang kan yu he pu lam ho thai kan ni di he compassion Zian thai mi lam ho an sam long hen tang he to kan zian thai mi lam hai ko mai ho thai kan ni di he tu mi tong age group thala na class thala na din mi ta he ha set su khan ki de na ye ama it should be simple don't expect too much from them ni it's not na why make how simple su ho ke hak na ni lao tu yo community he thai he ho kan ni he pu lam ho thai kan ni hong ni he ni mi ta set learning objective he had importance with and write the objective to them na tin hanang notes su khang ni ke ge noi hi ani mu to lesson thala na mu to lesson plan su lo mi to period thala na objective hai he pu thai he kum he he nung hai he kum ni he tu tong ta ho ni ka tin na ho hi kai lo ning tau bom khang ta he tani kuma sula wo then plan your timeline nantong kagan hai your lesson may be too long or it may be too short for the time ni ka sa ho kuma se na ro na kuma kagan me nga sa di so do na piang lo ra tu mai ni noi kuma sa to noi nuang na class next class at disturb su ra tu mai ni noi he zan ko ani sa ni ko na wong ba mi hai ani to kagan hai ni don timeline hai set su lo kho plan su chui na su lo kho kuma sen lang nge tu thani boring ni su tui lang da the thani ni bong nang ro na ti lao ni tani din ta ma tu design ko na ni sen lang ka section kalang phai pa da na dam pa da na ni kuma su we he tani mo ko na ni tao na po timeline hai ge ge mai ni this allows to speed up or slow down ni ke na tha ma ka tum mai lo me gan kan zen kai dan gan ni kuma ni classroom kuma in our own creative way ni ani bana sunni mi the sunu mi the ko ta he hani time hai ke mai ye then prepare ahead of time he di experience ni suwe ani ni Sunday school the vacation ho pre second session ko storytelling ni noi ni ko mai ha ni lively lo na prepare su mga
ทวนแค่แบบทวนแล้วทวนผมก็โบเรามาโบที่เรียนเรานำรอละรอเราละตรงนี้หน่อยผมก็จะ first class เราบ้าง second class เราอยู่จังนะมาสกีบางนี่หน่อยให้หายอันนี้สุนัขนี่มีเทียนสุนัขนี่ของแง่สุนัขสุมีคนละแง่นี่ให้หายก็มา prepare ahead of time อันนี้Goma Horanani don't let it people out and you have prepare Sui when I arrange Sui Lakan, prepare Sukan. Kuma Closo Kami Kuma children would easily notice an unprepared teacher. Ni Thai Pande Kami Thai Pana Sony Somani, Amosui Soto Pamigani Nardin don't they? So they don't wait for the next morning, don't prepare your lessons, you just 10 minutes ni last minute ng preparation mo ano sunu so lagi result hai kuma take time to gather your material way over the lessons ni ha kuma prepare ahead of time sinu sunu hong ni na kuma oil khathul include a variety of activities ni dong class prepare sunu gan kata not just storytelling Wang ding na ro na loy rap to my lamamay. And not only that, don't plan to talk the whole class. Ni, hey hai, ano sumakan, interesting sukan. Alam na pang hai, interaction hai, kanu hai the hell eh. Kuma, they like stretching their muscles also. Senior pang ni, young adult pang ni kung de, tung ngat sang sisi madung loy da rap to mizota, kanu kan. Kung tagamlang ito ni Noye ni kung example na activities have plans of ang Noye kung physical movement kung activities kung attendance kung ikaw ta promote attendance ni by using chart paper stars ni kung mageta creative sumi itong tiyak kata interesting sumi mi tiyak kata activities have lawo games hani lawo mi according to the topic ni nang nagdilaw din may topic hala na games ko may ko ma sumaw kan din mali mabuhay na ano lesson plans niyan ha hiya learning ko na bang kan ante kuma know your students set the learning objectives or targets write the objective plan your timeline prepare ahead of time include a variety of activities. Prepare so kan. Kaya na the dun kuma salami. Kuma lesson prepare so migan ko. Hey you hani kazel na prepare so kan kaya na kuma sai daw ozo pangana sinno na ba mai hai tabi kuma 5 P's lesson plan to mai hani na teachers education kani hi hai koma piu the mani Sunday school kani vacation Bible school kani hi hai koma sinu de nani koma khalawe 5 P's lesson plan hai to be what to do engage explore explain elaborate evaluate hi hai lesson plan ko sin khan sin sunu we hi limited time kho komiki meaningful sukang, effective sukang ni hiha. Engage, how do we engage? To excite and to draw the attention of the students, to develop curiosity in them. Ni engage ni kan hiha. Ito lesson preparation kata hiha ko din ay. Kano nung kata gurak to kata thay dai mira mang mai ni kumaki thay ni manung ning ta pati tian na nai bang khata aniu ha here prepare so kan to wow them ni ta ko mai mu wa ha wow ni ko itong expression ta kaniu khau tilaw rai khan hey ha ni prepare so kan ke ni to wow them not forcing them ni force ra mang mai kumaki invite sulana kaniu ni volunteer sulana hipu tong class ni ready so kanta comment we tha ni tong class hai interesting ni so kene ni tong he gan ka ni tong in class hai introduce ni gan kata kanu ti ha
thoi ni me lung ning ta ti pa lau khang ni kong khang ram again it doesn't mean that it should be difficult or details subang khang ni ram again ko me ke ni kan ta interesting ti su lau khang just interesting enough to open the student's mind to learn ni lo lau khang prepare ti su lau me kan pa he khang ha engage su lau khang kan ni ha thoi ni me lung ning ta dik ti te na ma khang he kum me tong preparation ha loi lau kan ni kan ni ha thoi ni me lung ning ta prepare su lau kan ni kan ni pa ta ti na theo lau lung ning theo lau kan ni tu ha explore kan ni ha explore once the students are fully engrossed in the lesson ni kan ni thoi khang ready su la engross su lau kan ni ha kan ni lung ning ta sam da lau kan ni ha it is time to allow them to explore the concept nang dilaw ni may lam ta nang solo ni na ni he po he de sa ani sam ni may de he ya ni thoi ni may he de ti ta to lesson ta solo ni na ni he po lam he de ti ta concept ta khoi he na ram nga engage hani kan ni su ti do nang he to bui ka help bo nang tu ni liang mai to bui bo nang ba ta khon nang khang de lo liang mai to bui bo ni he ko me tong nang ta kan ni ya ti explore su la na nang lessons ta din ma solo anong kan dio so thoi ma bom kan dio ko mi ke ni khang ni chance ti di do ni nang detail gun ma khota before discussing all the details we have explore so la lai na ni do interest ta to be help ko mo to be help ko ni thoi no ni bo di hen kum kan ne do ta explain su la ni to lesson ka nang topic ta explain da rola to explain su explanation gan ko the ni thuk mi ta 5 minutes rule ta piu nu ma hi gan ko he de engage ko ram ge explore ko ram ge 5 minutes rule piu ni ta ni to explain hi gan ko he minute rule explain su gan ko minute ko mu na bam kan dio minute rule na bam kan dio minute sorok na bam kan dio hi gan ko ta nang na ta ni ko tin sia la khang ke ni na the hi ko lum ko ha king sui na king khang ta ni students now have the opportunity to hear from you. People gan ko he nang na kan ni ko ti theo lo kan ni tu tha ni the exercise lo kan ni tu tha people gan ko nang na din ni nu to activities ha nang na tin sui na din lo ko he gan ko ta minute rule hai applies lo ni he kum explain ta nang na sui na su lo kan ni elaborate hai ni su da with examples ni elaborate ni din hab lau khang example ka zai na din hab la da dio he gan ka kan ni ni participate ni sunwe activities hani bunu de he gan ko elaborate gan ko da ni lo interesting su lau khang include a variety of activities su gan ko da ni he ko gan ni ko masu elaborate su gan ko he kum tange tu nang dro na din lau na example ti lau na ko ma din lau kan de do tha evaluate su khang ni ge no ye gen to mang ni na so lau kan ta ko ni ni ko la lau ni do evaluate su khang ha ko ni ko than ni ni response ta ni do na no evaluate su na gen to mang ni evaluate su ngan ko mai da se ho gen to ni ma mai da se ho gen to mang ni ma tu bang ko ni ko ni he ko ta ani na adjust dala na ka ge ngai ni ton tho bu da kham ani ko a few session na dan how to delve in topic ko ta ani do lesson delve ni ko thuk bu phai do topic ni kham ro ko me hi ko ta ni ko ma ani so da bam ko ni we ko ma hi ko tong 5 is hai yen to wai kham ni da wa engage explore explain elaborate evaluate hai kuma ning ko ta nai la na preparation ha su ko tu mi dong the kuma he ko tong lung kho hai ani na prepare su magan he ko ha ready su la na classroom ko na din magan kho explore engage explore explain elaborate evaluate tu mi dong the ha ni process ha de ko mani classroom ko ta ko ni na tu we the first get the attention ni ko tong classroom ko la na ni su ni the ta get the attention, introduce the lessons, explain the lessons, clarifies their doubts, diagram, draw diagram, chart,
etc. ni activities pada guna ke beginner ke primary ke ni ko hi ko activities ani ko masin ni and put questions ni question thana numai dai ni lo dai ding tong ke ni ha gen to da asolam ta to bi point ko ta pupri ko ta kong ta to bi to point ko ta ni khang la taw liang bo tu ta ni ani than ko masin we tu ta ni ko masalam tong the lan ni si mo ta ba ni so why lesson plan Hisu dina ni lesson plan ha suni na pero so kai kan kita lesson plan ha to hisu dina ani khang ke ge noi bang to hai ni ko mang so ha ba ni it helps the teacher to be more organized lesson plan has sui na sulaw kan ni the organized ti sulawe not only that, it gives a sense of direction in relation to the topic. Ni topic halai na ni ukan. Din na mina direction hai dilaw na. Topic ramang mai kau attention lo hang rena ni diverse sunai kau terus nak kan kagan soal ta kan rena kagan su amwan tu ni mai. His and lesson plan hai ke ni mai ni. Organize su khang sulawe lesson plan hai ni plan sulaw kan ni tu ta. Ni dong direction ta so topic halai na topic ramam ro na padara tu mai 9 minute na gai de na ni heta ko ma khang ta lesson plan han ki na ye helps the teacher to be more confident ni lesson plan ha su chui na su law ka ne ka thai chui na ka thai law ka ne du me to ho ani confident mai de na wangan le na pang ko din la tu na lesson ha deliver su ni ta ani confident mai na ro ngam ni na ni lesson plan sa chui ni mana ni noi kan nem law na go ra tu de ta organize ngam mage topic khoni rolo ni mai lam ta rolo tang ngam mage hena ran confident ni mai ani student pang dan de ma ni pang ko khon thel din na ro ni confident mai na ro ni reason lesson plan is very very important he ni ko ma sulaw ko tho tu da ko ma salaw tong the importance ni ko ma VBS hai it is a very wonderful way to talk about God, to talk about the Word of God, and it takes time to get he had kagan ha ani kun mai dam gan hina he ko mai gan ha ani phang tau roi ne school ko ni ko mai gan phang kum de koi ko ni ko mai gan ha phang kum de phang bang si details ngam ma ga he vacation Bible school ha cái gì nói hắc mày gần thế, quay hắc mày gần thế, hay cô gần họ à, anhผู้ตรง point ให้นี่นิ่งเต่าเราของกี่ยังไง point to remember เขาไว้ที่ point to remember ฮะ whom am I teaching เท่าแต่ไอ้ซ้ำบอมโตอ่ะหูพอดูมั่งไม่ปังให้เท่าปังโบตรงนี้ให้เท่าก็ดีถอยคำกี่ยังไงก็นี่ให้เท่าโบก็นี่ให้เราวงโนยกระปุยกระปูมิกสวดเขาไว้เลี้ยงไม่โนปังแท้ future เขา leaders นี่ไม่ปังแท้ future church leader ปังแท้ก็นี่ให้ให้หาอันนี้ถอยคำกี่ยังไงให้กุมละนะ what am I teaching I tell ดิ้งอารมณ์ไม่ซ้ำบ้างไหมฮะนั่งถอยทันได้อ้อยทันได้ยังไงถอยคำกี่เช็คสุดท้ายนี่ให้หาเช็คสุดท้ายนะกี่ยังไงนั่งตรง lesson plan ให้สุดอีตัวเราไม่ตั้งฮะอันซ้ำนี่มันให้นั่งซ้ำนี่มันให้นั่งถอยทันหาอันซ้ำนี่มันให้ถอยทันหาอัน salvation ลำของอันกันอยู่กับรอเรานี่มันอัน salvation เราเต่าหานี่ให้หาอันนี้ต้องเช็คสุดท้ายกี่ยังไงhow will I teach ก็มา I prepare สุดเราบ้างไม่ให้ก็มันซ้ำได้นี่นะกันอยู่กับที่เราดูนะ in our own creative way นี่นั่งเวลา deliver สุดนี้ไม่เป็นคาที่อาจจะให้ไม่พูดเทียบกันละลอยไม่ละมั่งไหมนี่แม่อาคาที่ละลอยไม่ละมั่งไหม sir อาคาที่ละลอยไม่ละมั่งไหม how will I teach นั่งเวลาดิลเรานี้ไม่นุ่งลุงนิ่งคนนั้นปั้นมิตรดิลเราที่เท่าตัวตรงนี้มาดิลเราว่าแต่ will my student understandไอ้ดิลเราว่าไม่ให้กันอยู่เย็นโตปนิได้นางเย็นโตทันเทียบกันนี่ตัวหอนางดิลเราแต่กันอยู่เย็นโตปนิได้นางเย็นโตทันนะงะลาริโกฮิลาวให้นะถ้าไกด์บุ๊กก็จะฮิลาวให้นะนางดินบะเมตัวไอ้ตัวหอนางถอยทันมังดิลเราไอ้ตัวหอน
กันอยู่ฮอถอยทันกันนี่ตรงใคร so first you need to understand about the portions that you be teaching them นี่ Bible verse memory verse ที่เราว่ามันจะนั่งถอยทันเทียบกันดีเลยเองให้ผู้ตรงการนั่งถอยมันให้ดีท่าอะไรมาฟังเขาดีแล้วมันอย่างเขาก็มานั่งก็มาถอยบางวยกันนี่เลยให้แจ้งคนนั้นอันนี้เขาดูว่ามันฟังไว้นะคะอันนี้เขาคือได้ฮักแค่นี้ถอยทันเทียบบางครั้งที่เดียวเลยเท่อันนี้เลยเราวงกับเขาอารมณ์ทันเทียบบางครั้งที่เดียวเลยเท่ให้แจ้งคนนั้นให้ให้ผู้ป่วยใช้ก็มาgọi là mình tàu là thô tụi mình có mà salon còn thế có mà lôi quan cái thế Deuteronomy 6:7 có ta có mà đi có mà soi you shall teach them diligently to your children and thou shalt teach them diligently unto thy children you shall teach them diligently to your children hi New King James Version don't lat hai and thou shalt teach them diligently unto thy children King James Version don't hai impress them on your children NIV don't lat hai ko mai khaw na aruna sorry ha diligently tumai khata ko ma base na kham ko ma salon ni diligent tumai ha to be commodity showing care and effort in your work of duties to na diligent hai ni showing care and effort in your work of duties kadan mele thani nang na karam mai nang tong effort ti ma hai nang tong duty ko ta kadan mai hai lien khang pe di noi tong nang na karam ma goi khang nang lung ning ko ta nang na ton na ba mi ta nang tong effort hai hau ba khang pe di noi tong jeng bu na de ta khan na de beginner de primary de khang song alel ta ta le de class 9 10 guba me pang na de di tu me lung ning ra ma mai ni nang tong lung ning ko ta kadan me le zien me le ka ze na nang karam khang pe di noi tong diligent so teach them you shall teach them diligently in your to your children tu ni nang ton na bam ko ta zien me le ka ze na kadan me le ka ze na karam ma best ka diu ba to ka ni tho tu ni ta karam ma nang tong ton ni thau ta ton ma NIV ko na impress them on your children impress tong hani meaning ha deep meaning ze nang ko to make the importance very clear ni hey ho kom ni di he de ni ho hey ni di doi tai tu ta ni ka ni ho tin thain than thie importance ta tin na thain than thie thie la fa ko ma ki di noi the du la ko ma salong dong the ko ma so ko ma in our own creative way ho ni su ko ki prepare su chui ko to dong how class hai lesson hai ni prepare su chui ko plan hai su chui ko ma making an effective lesson plan hai kagan ni lo de kagan lo ma effective su na ma de ani ma ko thu ro na ko ma loi kan ni de example na it takes time it takes dedication kagan mure dedication hai ke ge na ye understanding hai ke ge na ye ani ro pa da ni understanding hai ke ge na ye ni do lesson hai thoi than tie kan ke ge na ye he kom me tu tha ani ro pa na ba mai hai dil lo na ba mi hai soi ma ta thu hai pu thu hai ka bam wai mi khau ni har wai mi khau te kai lo ni the te kai lo na har wai mi khau te kai lo ni tu tha ka bang wai mai ka bon theo ni the ka bon wai mai theo ni ban ka ko mo to bui wo mo si kan ni kan nu bao kan ni trom khai ko ka thoi ga ai lo ni thai ni the hei khang ta an yo ka tin na ko mo salon na bam dong the hi sang ko na bo ni khau ko ma dui na sini ko ma salon dong the ko lum me le ka za na an yo ta bo khang hei ha bo na su lo kho du ga aza han ni ko ma salon dong the ni yo gen to mi khau sa pa ni mang ni